Ljudi moji, koliko ja pizdarija njemu znam i koliko smo nas dvoje bili intimni, to vi uopće ne možete zamisliti. Naše zajebancije, to pas masno ne bi boli za, stvarno, to se tiče njegove čere i moje žene, i njegove žene, i njegove matere, i svi naših pizdarija zajedno. Ja bih vam stvarno mogao cijelu večer sada do sutra ujutro do Marende pričati gluposti, ali imam veliku potrebu ispričavam jednu stvar koja možda nije smiješna, ali je jedna stvar koja ja moram pričati. Dakle, Mosor je bija novinar, bija košarkar, bija sudac, bija je svašta radija, a nikad nije bija vrhunski sudac, nikad nije bija vrhunski košarkaš, nikad nije dobija Pulitzerovu nagradu za novinarstvo, nikad nije bija ništa vrhunski, ali je bija dobar čovjek. Bija dobar čovjek i skupija je 10.000 ljudi na groblje zašto je bija dobar čovjek. I ja sam bija beskrajno tužan i beskrajno mi je to teško palo, njegova bolest, njegova smrt, ali kad sam vidio na groblju koliko ljudi plaće za njim, koliko ljudi je došlo njega pozdraviti, jednostavno, meni je srce bilo puno, ja od tog dana više ne plaćam. Ja se od tog dana samo stiđam njega po njegovim pizdarijama, zajebancijama i čovjek je napravio karijeru na svoju dobrotu i to jednostavno meni je velika čast bila i što sam ga upoznao, što sam ga imao za svog prijatelja, intimusa i sad ćemo pričati pizdarije koje smo prošli pa komadi, nećete se ljutiti ako uzmem malo više vremena. Ovo u ruci nije govor, ovo u mojoj ruci je pismo njegovo koje je napisano meni 1997. godine koje pokazuje još jednu njegovu veliku stvar. Jedan veliki dio njega je bio strašno skroman. Na zajedničkim večerama smo bili 100 puta i tu je Capo koji može potvrditi moje riječi. Mogli smo mi platiti, mogli smo mi, pogotovo ja sam mogao to podnijeti. On je bio na večeri 100.000 puta s menom i nikad ne naručio šampijera. Uvijek bi naručio, daj mi 2 fete sira, daj malo vina i daj mi frigane lignje i to je to. I cijeli život je bio takav. Nikad on nije došao i tražio nešto luksuzno, nešto. Uzio je Fiat tipa, staroga, izdrkanoga, nikakvoga i nikad mu nije trebalo ništa drugo. I ovo je to njegovo pismo koje puno toga potvrđuje. Neću vam ga cijeloga čitati, pročitat ću vam samo kraj. Kraj koji kaže ovako. Dakle, on je trebao doći kod mene u Rim i ta priča rimska ima puno nastavaka, a ja ću vam početi od ovoga pisma. Dakle, ja sam bio u Americi, treba sam doći iz Amerike u Rim, on je treba dovesti moj auto u Rim, kako je moj auto bilo na njemačke tablice, druga priča, nije bitno, nije se plaća PDV i tako. On je legalno ima nekih problema za to dovesti, samo meni piše pismo u kojem objašnjava kako će on to meni auto dovesti. I na kraju piše ovako. Uvijek uz vas, Milana Bilić. PS. Ako mogu uvjetovati na jelovnik i pičovnik, jer ako se za jelo kaže jelovnik, onda se za piće kaže pičovnik. Tijekom našeg boravka u Rimu predložio bih sljedeći jednostavan menu. A. Predjelo parmezan, grana, padano, u zagrade neograničene količine. B. Glavno jelo njoki s gorgonzolom, nekoliko pijata u zagrade. C. Piće vino bianco con aqua gazzata u zagrade limitirano na 4 boce po glavi. D. Desert vidi pod točkom 3. Marijan more, sunce, Split i opastika će provakiti.